Kani gade kapati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. UMLA jong Kamiliam constituency uba hamlet sendoling henne kasngi ka khat pratrik mataw bnari saw arja kat pra. Ula asobha da kakali ambulance ya Kamiliam Welfare Youth Organization na kabenta ban ay ka jing syakri syakipaj ba Kamiliam constituency haba ki don kam ya ka jerap ka bekerke ban penket ya ki bapang bastam syaki jaka ajing sumar. Hakani ke jelang ke balengkon, ke bala pelong hapok office rekam jong keseng PDF. Lai don lang ru uba M nong neng bat uba H kriem. Ki balong ki nong ilam jong kesenjuk ki dang bas nong ka apor selong. Nang ta uba Christopher nong tudu ubalong wei neng ki nong ilam niam kani kathan bat kiwi kiwi. Belum ta reski na flight ke bayar ke ambulan ke banai ke sini nang ta pai ba public consensi yes ke ba blade ke ku pat menurkat kamar ya. Baru berniat di ambulans sampai ke dalam bebek ke barki undiru ika undiru bodoh kita naik di tahap sudah sebab kasus huru ketika ski pemerintah beliau bantu sebab kumne kedai ambulans ke bawah lawan rahut lain tu kami lomba ski mula sanction mereka dia keba masih cuan nak pisah lojong tutu dan sepenbet dan sepenuan pada pendak ski kelawan balik lagi di ambulans maka bagi tahu ini marba kembali pesan sejungi kelahir apa nadut law sartun lomba sudah sport million belum kelahir apa kibon bet kiba kibrik ba pan kiba storm ba paning ambulans man ski pinawai ambulans kita kelong kebarem boleh ambulans hapsi bet aspa, laispa, kisi dalam layu sabut bayu, terus suka pianga. Nanti pesan imam mengasihan sih, kata, mau keep pianga. Tengah leh kumdo malah kinsau kerja bagala, tengah ngalih stok mati not dekat ambulans. Kerja kejutan juga dekat ambulans, ngai scam kerja. Ikut 2 kilometer kemudian besuk. Nanti kita ambil pet, mati by jawai, mati desin, mati by hospital. Sampai kali balik bewan kaya masuk pang jik juki berbang layat tiba bungi yang pok boleh melalui lagi kilalong haba kumna condition namla kumna kubat banch kabur namla yo ini kabur bat sulit bamitu kamtan kejuk su kirang ni juki namla tegadaw nalawang bagan tiye ini di ambulans keberhirap namta kipai pak jogi berkini ke ambulans su in nilaong tidak senang beliau balik itu bagi pak sebelum kami di ambulans kinum dan kam bantu pisah balai pilih ambulans latihan dan pisah juga pak kedai kejongpi apa kedai kejongpi kita iba kedai ambulans jepar dan loru kedai kejong hak banyak sumar tamu ambulans posisi aku tu bantu pendidikan bani matar kami hak banyak sumar kedai kejongpi dumdai dah kerjaan pi yang dengan job meski mengan suyo nasi ambulans kamu kena jomporo kami juga jadi ambulans kena jopi kipat iba nong jong kembali konferensi